Rušemo zamašte, da i mahnemo, da mu je Zahin Dešević, onaj pilot naš, ona čeka i onda smo imamo Orlovačko, Jugovo i ove štirne kotlovnice ovdje dođu. Koliko će let ukupno trajati? Ja sam planirao 2 sata, sad vi može i kraći. Super. Imamo lijepo vrijeme, evo, kapitane. Znači letimo iz pravca isto kada... Leto izvještaj, vrijeme je dobro. Meteor uslovi dobri, znači dobra vidljivost, jutarnja temperatura dobra. Znači sad je 7:07. Dolazimo iz pravca Foče, na Tentište, Sutjeske, idemo znači ova sela ovdje. Obletmalova sela, povratnike i onda idemo donje Gornje Bare. Dobro. Onda obuhvatom preko iza Bregoča, obrijećemo iza Bregoča, u Bregočin 19 metara, iza Bregoča, Orlovačko, Jugovo, idemo štir na Kotlanicu i vratimo se ako mognemo istim putem ili idemo preko Karlovika nazad. Dobro. Se vidiš što mi gledamo? Ne vidiš ništa. I onda, molim, zaboravim ti reći, Čirifane. Znači, evo nam što nam red. Dolna Neretva. Sad bi trebali jedan let od izvora niz Neretvu, dolnom do Uloga. I vratiti se možda preko Štirina i novog da vamo isti put. To obavezno, pa ovaj... Otišli tamo, samo moment. Čekaj, to je super. Začekaj, haj. Otišaju. Sve u redu? Sve kako treba. Kao i obično. Za krilca? Ovo su kormila visine. Znači stavili flapsove imamo ovdje. Ovo su alerone na krilca.
samo na njega, ej. Ja sada zaokružio skroz iza. Ej, evo ja mi odsjaj, Martin. A vrljali je prozor ovdje strašno. Meni ova refleksija.
In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, 1,000 miles of moonlight later.
soba dole